Kadai gasin beningkong ha Meghalaya. Maka Meghalaya Shooting Association of Meghalaya SAM. Kala pelong jing set pistol ber rifle nagamenta ki kena ibadan ki jing tuna ki khotmet Haga School and Center for Hearing and Handicapped Children hapo jong Bethany Society laim crash long haga bakhat khandai ngot kena school ge simenta ni jing set pistol ber suloi ba John F Hashing president jong SAM ulong makani kadi gasin beningkong bala pelong nam ta gini kena bat kila le bha shisha namar kumbasan ngot kila yo ban pendai yo kuli bagi siat ha ka thong jong ga jaka bala bu bat kidon bala yo ban pendai ha ki kindon basan ru ka ba wat ki ba biang ka met ka phat kim la ban poi nakaliang jong SAM kan saap ye kai phot nakari ka school lara ki long ki bala kloi ban ala di khna SAM kan se ken bagi bos sukar ban pinbit biang ki ji kai na mta jong gini khna kumba ka long menta kasngi ki khna ki lapni ka sap ka phong ka ba ki dan Shooting Association of Meghalaya try ga diksin ko ban kong ko jala Meghalaya ka bang ya persang naga Sports Association ban persang ban wat ye ki sap jong ki khna ki badan kini ki jing stop ban ki dan ki jing ko akamet baga te ni so ban ai play ya ni ka school ka Center for Hearing Handicapped Children ni ai play principal kong Franken bala ai la ingin ban wan hang ni but di ngeji keren berki kita penpau bagi don kena kita kuat ban chu yo i dan ni kalau kumno balik no de pi taksi ni kita kuba kumut kena kita lawan temptation dak ki tak tak per hat ar hat mai hat sao hat san hat nyau kita kena but ke bakla no ba ke dikesin bingkong bagi kita ini e pistol ki e rifle arli ki jai sulai ki bang ni peni ki bat kalau bakla ba kita la bat ban siap how target bat mo dalam ni la de peni ki ba kin persang ban thau how ba ha prik kam ten show tiền rê cầm đi một súc nó hoạt động như này à để cái số cầm đi một súc mình yo sang mà nó sang tiền rê một cái là cái gì khi mà what apa dia macam stop kan kila ban day house lai ar way bunsin kita gini kita lah moh kita dan kami apa yang tanya target kita ju kami day kan tersin kok tiền rê cái này cũng đi ba kadon kasap Timata ada menang ni kamu ingin sa karpat nak school na principal ban ai dalam ka feedback sini ka igarai joki nada mo nada subu kidan mani kidan kidan ka sap ta ni ni kena terang pala ban simenta ya aku kali yang kalau kumbang ni wan I'm see mi kini kena nomor ba bunsin kis kini la kenyo aku wei pat ka kompet mo naka imlang salang dia kalau umpat MC bagi bakiru kita betah sports dia nak liang coba aku presiden juga Shooting Association of Meghalaya buat aku presiden working president juga Meghalaya State Olympic Association juga tu kapan ya kebagi association tu ada long kepala nomor kani ka para events haka federation juga haka shooting kadon ru haki weki association tinggi 4 poin syata benta ban habu ya association po jela ni don kam association ka ba kit ka ba kum ka state olympic ka kit ka association berapa ni ka don sak ka kam sak ida association ka para olympic ka meeting ki tik kini ki ba dan gini ki stop hakamat bakin mi kamat lagi jela ka ropian te wat haka olympics ka commonwealth dakut kitu ki jela ka ki don sak para olympics ka don ka jela ka hadin ka tu ke muta joki ikini tengi kerban ngimla ba mo la sai sini la bandon kena nang ni ba mi ki bali pesan dingi sidu saja kan station jero di nomor kadon kata ka kategori ke ba kila bandro ho tin don dia ki jing e subu ki lada kawan ka jing pensul da school ba ki don kena pada interest ka mengir min ham keren mang ba department of sports ba ka sarkar ka social welfare department kumnu kin kersyam dan jadi hakum kan ka nomor hot juga shooting association kalau long teng ini kayak ini di subban pentransliat kon keren taksi ini kong Christina Karbuli di ini hot juga usually association ini dalam baju ini lah yo nya wan hang ni taksi ban penbaik ini kau